Ni tariki 15 mweri ni jwa 12 mwaka ni jwa 2025 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi isigo bionthe bia kaunti ya Meru na ntere mwanya mwanya nthigurune iji ya Kenya. Amwe na nteto iria nkureterete ni Yaria tukuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutuma kuga ati na kanya kagucokaniria miario na Peter Munya akiuga nonga agatuma kuru Banjuri Ncheke. Asiasa chore bantu ithinkia kutharikira Munya bakimuria kwa Gavana Mutuma kanya kuritira Meru ngugi. Ngwataniro ya thinjiri gembe kuregana na yendekithia ria watho wa kwatha makanisa. Tugakuretera gichunche kia biere kia riboti yetu ya mwanya Mumeru wa Garissa. Muonanirio to mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiria thaiji. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia ni achokeretie Peter Gatira nyuma uria ni gavana wa mbere nyuma yawe kwithirwa akiuga Ntwithinkia noka bagwatanirite na Kiraitu murungi kuthiria Meru nkuruki no ritie Munya kwa Kiraitu gitio kunogoka na Kinya kurigara niki agutonyithwa kirindwa yao ya gisiasa akiuga atiomba gucokeria Munya tonga tumane gukurukira kanju ya Njuri Ncheke nkuruki augite bubu butithirite bukiagira Kinya anini nontwe kagitene gaka noka kwithirwa akiritira Ameru ngugi na Kinya guchwira ntaira mpithukiro chia maitha. Muthuri Muriuki katwambirie chio Ndilo itwambiriria kuchokaniria nuriku ukubwithia nuriku utabwithia nti ukumana uthai no ntuoni ndi busy na nti wasinia Munya ambiririe nteto ino ntu ate busy nyawo ingwitikia busy na nteto ciawe nende aka busy no distract kana ko seek kana ko yuki attention ya leadership wekwa tuambiriria ku engage no ntu nyantiumba na nyantenda Munya otoko meima isinia brother. Ujo ni gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia akiaria kirwa rirura akonekana agicokeria ura wari gavana wa Meru no Peter Munya no etikingi ni kumania miarie yawe ironekana akiaria yege gavana Mutuma na thirikari ya kaunti Meru. Nende kwa na kumanya ke thirikari ya kaunti Meru ni bua tendi na atakwenda bua thirikari ya kaunti Meru kingangia gure ni yawe agwa no kariti muthako guhikuo atawire u kango mwekera ibukona kako bibi karo kingangi bya Kenya ibukona kako bibi ati wati afi ko barabira birembi ibonto te bibi ko norako na ibonto te bibi onere itare aure miakambi etano kana ko bibi onere pero ari kwenda kwa ari muno ni ondo te kwenda kwa thia guchokaniria nabo kira ko ibyo toteona kulingana na miario Peter Munya gavana Isaac Mutuma alira Munya atikona gutonya na kiuthu bwawe barabe tobe nabu na Kiraitu murungi netho akimenya thirikari we nowe ngo kumitongeria nareke kuga thirikari ya Mutumere atho Kiraitu seriously mzee na ritayire nareke hukumu nteto ne iteikuo nareke kuthanga Kiraitu manto yaraba tuire na yote ne bambukumia kuo tuteweteganiria bou bambukumia no ntuntenda hukuma nteto ne yu bonze they are my seniors. I really respect them, I honor them, I hold them with a high dignity. No to their senior political leaders in this community na no ntu Munya o kinyawe na rawa Meru etete iteboya
kiraito akagwa Meru ititite boya mizika lento ria akagwa Meru ititite boya nende thai ekira loi katugwenda michogia ringi kirirone Nguruki Gavana Mutuma akagwekira kuthithia ni kwingana na utongire bo thirikari nene nikenda buja nene kaunti Meru murikithia mawirane ora twakaria ng'ombe cietu Rwanda rurwa rwetu rwatiania ru ng'ombe itikaiywe kabo tibetu twe Nairobi bureti ayumbe betu tugeta kwa Kipchumba Murkomen biumia biere bithiri njuzi ntuko ya Jamhuri onda mura ciare utwa mathaa 72 re nende woni munyankambirio chokaniria noeka na mbendele kuria Murkomen Nairobi Murkomen kana nchokaniria na munya ende munya we no twa mutumira no ntu mukuru njuri tega benya twa mutumira kuruba njuri Gavana Mutuma akira munya asiasa bakiwango kiawe balicheza siasa cia iguru cheki thirikari nene na tibu iri kwithwa kina mananthi kuchumburana wire mzee munya you know te lazima uthuke muntu kenda wona ngugi kana te lazima ndume munya te lazima munya arume Mutuma kenda atarwa gavana na inya munya tote omwenda na turi mwenda ari na are iguru aturi present kana munya na are ke guruira go choka rungu na ndene kwe muguru twainaira egembe tene egembe north to amwira kilewa kira kinene wa imbio chwarungu eto yau kilewa kire kinene nimbio kurasia erungu eto yau ende no were kilewa kinene imbire yo chokere kuria rungu eto yau. Sasa hiyo hasira uko nayo mingi, punguza hasira, punguza kiburi. You are not the only player in this game. Wachezaji ni wengi kwa hii uwanja, sio wewe peke yako, and we are better players than you. Kuri antu bathugana yanthe gurweje ibobomba kuga ende no Murungu agagukiria na agukiria mutongeria utekerigeria agatongeria ko kuthega wega utigumea munya igilewa kinene imbige uchware ngirungu eto yau na ende Mutuma ena gitiri womba inya wengo kuchoka nteto na Mutuma ena cio ende munya utikuona no kaibiga gichoka gunganga na Mutuma seriously. Muthuri Muriuki, Boru TV, Mutiriro Kangangi. Nabo asiasa chore bangavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia ni bonanite kurega kunganirwa kwao kumania na miario ya ngavana wa mbere Peter Gatira Omunya akiuga ati Kiraitu Murungi uria niwe ngavana wa Bairi no kwithirwa akiatha Mutuma Ntwithinkia kwithirwa akiatha Meru na ndi ni bethirite bakiuga ritiro ria mbere Peter Munya kwithirwa akiagira gitiyo Ntwithinkia bakimuria ni amwekanya aite ngugi na kinya kumwa gitiyo uria kubatiza mutongeria ndene ya kaunti ya Meru. Migambo ya ngavana wa mbere Meru Peter Munya ya kumeneria ngavana Mutuma Ntwithinkia akiuga ni nthake gutethirwo nuria wari ngavana Kiraitu Murungi kiri kwatha Meru ni thirite kithuria bamwe bagwati mbaru ba Ntwithinkia bakiuga atiri uria mbere Munya kuorota Ntwithinkia bakiuga kwira mwitite ngavana mugwatiri na nandi bakiuga kagitago kinyaka Ntwithinkia kweyokanya ritire mu Meru ngugi bakiuga kagite neko tongeria bo Munya tangavana na kinyari waziri wa urimi atethire akiguna mu Meru na nombi tira mbere wo kumeneria Mutuma ringi wa mwitite interim thayo ra mwitire ka muthaka ntorugwa Mutuma ga kamati ndienda gukuria uju ugwa nagwa no gukamatite no twa Meru bagwikire nthi bararegana nagwe nekeja kwithira no ritirite Meru ngugi Meru parende kuthura ryajaire uri ngavana wao bati tukumenya uri ngavana bura wetheshia manto ya ntobembe na inyawe kuma waziri mutarone rwa turiwa wa manto ya mera waziri wo atwikire
asiasa babo bairini baugite kanyago kinyaka munya kwebera kuma siasa ne Chamiru bakiuga siasa ne ndhiru na ugite wagachethaga siasa cha thirikari nene migambo ere gwatimbaru ne muthuju wa siasa usikamutugi ura ugite kwija kwa munya kuromba gite kionga bana kaire buni kwithira kina magi siasa igwa waugere na kanywa gaku kiraito na ikirua kiuthi nkubwa kotha no ntwa gukura kinya kwaga gukwira kinya gwotaithie gitari ga kinya ria kuria kwithira no noki no te kanya kana we nako gakwija kuga kwi ngugi ro tigirire we ya kuritira miru no ntorende no ei kanya ga kuritira miru ngugi no raremwa ni kurita penda waziri okay ya kwira miru no kwendete ga ngavana otwire no tiete no gora rwatukaria no ntona kanywaku wo gwire orenda ukarakura ria kwa ina advantage na kanya kanene Amiru bainyeli bakira itu murungi bakiritaya bakiuma siasene Peter Munya no tuge atakinye gitara kuritaya ende kitigia county kakiranyire nkuruki yawe maybe the position irayomba kwithirwa kibuguira nkuruki ikwithirwa ariki negotiation table ke siasa national itebia county ibitigirwe upcoming politicians barabareo na tu ina option nyingi muno irachirio Peter Munya kwithirwa agichoka gitina kia governor I think i backward progression ki political trajectory yawe muthiene Oscar ugitera miru acithire kuma kirikirano kia mwaka wa 2022 wa kuorotithiria kiaranura waringa bana kiraitu murungi na Peter Munya akiuga bari murengo ne jumoende bategana gwa akiuga nande ne kagita kao bakarenthi bachwere thina cia ntaira ni untu bakwithira bakiguna mumiru na kiabiere bethira bakebera kresia za chantura bo baire bari rutaire rwa Azimio na ibo bari appointment ba Azimio ndene ya Meru na kurega gwitikaniria kwao kusupportana kinya Munya akwebera kurunga magiti kia governor Antoine Nkera support kiraitu murungi etire gusupport opponent wa kiraitu murungi zaweka wira Mwangaza na Azimio ethirwe igitakiti kiu ina sitting governor na ina cabinet secretary wa agriculture giteneriu po inguthugania ni gita bo bairi bakarenthia I think beke differences ciao kando for the interest of community na kethera igita ri gukinya ria bo bairi na ndigu transition kuma ge siasa cia county kaba transition bo bairi keri podrandi to shawero ria kwari etwa ni mutuge kare Taniro ya thinjiri kuma mwiriga jwa Igembe ni baciumiritie kuregana na yendekithia riria rikinyithitwe mbunge ria kurita mwerekera kiri makanisa baugite watho bubu no kabo kugeria kugitaria na kinya kuita nkingo kioto gia kuthathaiya ni bachokete baromba ntaira guchuwa kenda kurwa na makarika jana kugeana Marion Karugi katumenyithie nkuruki kanisa ni murungu na ete minya kuregulatwa ni ngwataniro ya unjia kuma mwiri oyo Embe bajekene ya Igembe Pastors Network nde ya ukarite bwa Sami Mwithalie bakiaria na kuonania kurea kwanirwa kwao ni muswanda yuri mbunge ywa makanisa wikirwa mawatho aunjia bakiwa batiwitikaniria buru na untubu basiikira mawatho bongwa na muntu athukia na ambithwe wewengwa na te kanisa kamatithwe mutharaba yo antu bangi. Number 1 bingwereretwe na bitu enderete ruteto rwa Murungu ni kwamba Biblia iteta kiutati na sheria imbinge cia nthi so kuwa eno mwanka thirikari yingilie kanisa itebera ubakethia kenda bamenya ukumiria into bingi na byo tutumba kwethwa tukimenya imbi bingi bomba kwenda kwethwa bakiukumira cia hiyo tunakataana nao kama Igembe Pastors Network tunakataana na hiyo na mbunge wenthe ora kana senator kana kiongozi wenthe uroka uwitikaniria na biuka noro wa itakweria kuinyelia kanisa na jireu aminye kanisa ya Igembe na Meru County yonthe na Kenya kwa jumla kwa sababu tuko na maushirika mpaka kupanda juu nationally wajue ya kwamba sisi tuko kanisa tuko kinyume na hiyo bill na kanisa inaweza ikanjiregulate yenyewe.
kaiteneo kau ni bariritie woru bwitite na mbere utabarikia mwiri uyu ayembe antwaka na twana twatwale kwato Kenya aunja baba kiuria thirikari ni uneri thotira woru bu ni bukuthirwa tubangire disease untu bu kwa ibo thuku na untu bu tibo boya na mantu ya kuoneka ayembe te mantu ya meitu batu ya karira nte tugoria tiri ningi embe twina nene twina nyumba 10 twina thirikari twina jibo nongataka kuthaba watanirite rimwe nteto ini kuwatanira rimwe ni ukaraga ikuwatanira na nene riri ikuingi ao na nene bareo riatiri kwina nyumba 10 kwina jabujibo na tamana ombo tano nteto ekaria kumenyeka kwa nteto ino mwanka antu bare bare banene bambe anene DCC ndio county commissioner bambiri gukumira nteto hii kenda nteto hii chomba kumenyana ate chomba kurierua nontu ni aibo twitangasa wa ndene Kenya ati ndene yembe ikwana ba utanwa ikwa mundu antu ba ukira bakawata antu umwanja bakaribu muntu umwe bakaribu muntu muka hiyo itabia mbaya na uko niendo cia kimisie nkiromba arume tafadhali akuorwa meko mucio akira turage batu ginya batu turarume na inkoromba arume tubwethie miungano yetu ginya batu raekoroba kuthithia wale akuthithia babu bwaciona kuraya nkiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali ni kuma kirirogono rone otukuona kanya ga kunogoka indi tugicokera tugakumenyithia gicunje kia biere kia rugono rwa mwanya Mumero wa Garissa ugeta kuraja Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethetie magoriko gwethia kire mabati jonthe kenera ofashieto special cia thigonko kire factory kire mabati jonthe ja tile profile ja Jamania tile, Jamii tile, Espana tile na Roman Jamii tile gauge 28 mate iria gwete kuma magana jana naja kibao na nanderi uma 680 ya kilomita gauge 30 mate kuma 680 na ndene 600 ya kilomita gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 455 wake o mita ukenda mbeca ciaku ciurire goro jatoie murangi turiongire na arua no kenero fashieto thigonko nete nawe Mumero akiuga murejo na inchoni okoroba mwato acha Rhino Mabati twethere twekuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire kire industry yetu irere kithoka njirani ya Meru gwetaroire kana turingire thimo namba 0729 628199 kana 0740 229 609 Amero ndegwerere mbere ng'ombe gekaragua Rhino Mabati mabati zetu tukaria bietu Rhino Mabati do it best on top Ogo Kinya karibu koroka karibuni chai mama Aruvi no kanyo chai Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa Mama kwanywa chai babera mbwembe karibu Neria ribire urugete chai na leo mama eria ungura ndukene auge eria teria mwarokwa eria ne lisha turugiro thai lisha o thai ndabu ndakaria ka Kinya gono kwenda niyo ka ni tamu Chai kwa kudongi mpongera kangi kuma narwa eria ne lisha Ibange nontuba mwagojo mwanya ja thigonko Silos Culture Hotel and Camping Site ni antoa mwanya kwagirithia mambura ja thigonko na mambura jangeo jonthe turi kilomita 1.5 kuma barabara nene gaitika Mitongo National Polytechnic aja Silos Culture Hotel and Camping Site turi notunga tata parking yenene nyomba cha misemanio nyomba chiageni swimming pool antoa gochethera koana bar and restaurant zipline team building activities na quad bikes nkoro kitu na sky
Sky Cycling, Canopy Bridge, Camel Riding, Boat Riding, Nature Trail, Ground Cycling, Museum, Animal Orphanage na Nkorokisimbi Resource Center. Rete skundi yaku bocigerwe bocionera na bokojera mwagojo kurikanwa. Niontu bwanteto Nkoroki na gwikithia kanya ringa thimo namba 0712 377 488. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. KCSE graduate. Want to become a medic? Train at Jordan College of Technology. Enroll in our School of Medical and Health Sciences for courses like mortuary science, orthopedic and trauma medicine, perioperative theatre, caregiver, dental surgery, biomedical engineering, nutrition, health records, healthcare support, community health, science lab, and more. We boast modern, well-equipped skills labs, co-curricular activities, and have partnered with key hospitals for clinical rotations and attachments. Apply today for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Hey, umeona hiyo? Makari 8. KTS inapenda makari 8. Unangoja nini? Tufuate makari pale. Magari ni 8 na zawadi ni zaidi ya milioni 8. Ingia katika ATS Supermarket iliyo karibu nawe, ufanye shopping ya shilingi 800 tu na unaweza kujishindia gari, TV, microwave, fridge, shopping voucher, school fees voucher na zawadi zingine kemkem. Shindano hili ni kuanzia tarehe 26 Novemba mwaka huu mpaka tarehe 31 Januari mwaka 2026. Nimeshinda! Gari yako ndio hii. Mkubwa sasa nibadili lift. Naona mshamba ako wapi? Usiwachwe nyuma, changamka ushinde na ATS Supermarket, a world of choice. Here's how you can request for a mobile loan on the new KCB mobile app. Open your KCB mobile app and click on loans. Click apply now on the KCB mobile loan. Confirm your loan limits. Set the amount, duration and the destination account. Click apply now.
confirm the summary and click Request Loan. Enter your PIN. Download the new KCB mobile app today. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Nenda kama nenda. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyiria ate uwe tuongane ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwenye wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwinkima ya Lea Premium na chapati china muroiko meruka chiongwa cha mutujua Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ni kaunti namba mugwanja kiri kaunti 47 cia Kenya iri kaunti iria iringithanagua na ugwa bonene kumania na mpithukiro cia ikundi biregani na thirikari na kinya kwithirwa iri guntu guku mukuria baingi baringithanagia na Rwanda. Amona bo Amiru baingi ni bonekete kuthamira tauni ije na kinya kuthegea bonene kiri biashara ciao. Mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana ni aringite nkoro na kumiria maitia na mena mario wa teri no gwati na giki ni gichunchi kia biere kia rugono rwa mwanya Mumiru wa Garissa. Mumiru ari Garissa kintu kimuretete kone biachara ngweka na kithomo tibalaoni ya Kembu andari na kenda nkuretera ronuru na thaine ndi ni thaa 11 na ndagika 3 cia rukiri ndi kwikara muthenya weru kuonde na muthutira yomukatha. Alex Mwenda ethairwa ari ngwine ya nduka mathaine utuku ndi kira kimuretere ku ni kithomo nyuma ya kithomo nirethire agukuma ngwine. Marito ambita wa Alex Mwenda mbumite Mutuati betho ndingo ino 9050 utuku na ndomerete Garissa kuma 2019. Nduka irethairwa kiritaira ngui kumera ruo rwa miaka kathumbe thiri itaingwa mirango nontu mathaa yonthe 24 ni ngui ni mutheri. Mathaine ya rukiri aflo nirethaira kiambirairia ngui mwanka mathaine yotuku arambura wa ni Mwenda na kwithira atwire Garissa kwa miaka kathumba na ututariria kinya kwagira kwokaria ni kimwe kira kitumite Amiru bakonjorithia nteri tutayingi muno
takitha yantu ya baingi na ili sawa leo ni kwa kuile Meru na kanisa tio ntomele ndio mtu noete Meru mtu kwa mama tayari na uma kumaniana kira twithirite tukiaila kiani tuonete ngui cionthe iretera ni bonda bonda nduka umakanika wendia bwathimu cionthe amiru baikona mauru ya yaili utumiria kinyabwo ni ngui bethirite baikumakiriyo. Uni mbitawa Batista Kamencho wa Kamui kuma rutere rwa Meru County na ara Mutuate Sub County. Mbithwa ndi mutumiria nturene ya madogo. Patrick Meme ne mubiachara kinyawe oranendia ina miaka kathumba nteri aitariria Meru no kabetite na mbere kunukira mandogo na Garissa omwe Ameru tutaingei lakini thai kuma Garissa mwanka mandogo tura Meru ngiri mwanja nukurikana ange kwirorikane mandogo nanga kwire tumi ndamita Meru kini kietumi mandogo baraba inge kinyawitala na medho ni Amiru na tiwinge po biachara ki ende kurebo kinyavauri ithaka baka ko na kinyotura ko Amiru ni antoba kuritanire kabisa pombete kora maploti kono ibokete ende kono ni umwa muzie kono ni umwa Amiru tu. Moses Muroki uraumite Mutuate Gembe North ni mubiachara mandogo na kinyaka boboteani auranire onteri aura kithaka na wakaku nkara mandogo ndi mwana biashara wendwa donuts na nkenderia manduka yonthe ya Meru ya mandogo na kuno ndoranire na family yako ekara kuno kumandeja ko nkaritea miaka yonthe around 15 years na nkaurana na ngethwa ngiseti family yakwa ingikara kuindi kundi mukazi full yao nukurikana ange kutariria njira cheko ya Garissa nyuma ya ukinya Garissa itumenyethitwe kinya kwina ngari chumba kwithira ikiuma Garissa mwanka maua na inge kuma maua kwi Garissa arakinya nendia biachara bani Amiru na baumbite kwithira baina stingio na ngari mbinge ciuma Amiru from boxi si yara barabara ne mandukasi ikaitaniria kuma Karibatula Bumete Gembe North mbithera onge kamatira na ngari yao nkika yanto mwanka maua Mutuate lare ngugi ya bonda bonda nengi Amiru bethirite bakiwatila na umiliki abu kadhaa baingi barenduki mbithi bitawa Linux Mutembe nimbitha lesamani wa bonda bonda stage twambitawa Dennis Mugendi mbithira ndi murutwa University ya Garissa mwaka yu 3 ndi bonda bonda ndimirita itarira ngwe bonda bonda ndimirita itarira ntina kirasi marieta kumbita Ken ndinji Ken Dura ndutangwe mbikibiki ya bonda bonda Garissa nituchemanitie no mwabara bari county ne njira ya kwandikwa indi atethire akino kaira kwandikwa ki na ombere kurura biachara yekewe wengwa oni mbithero nkiritana rutere rombalambala ndi mukazi wao kana murio area na apart being a teacher mbithire tori nyamwana biashara kuri tariki ile mweri yona mwakene yongirele 15 kuruki ya miaka 10 midru kuri ontubu mirende ne chukuru ya Garissa University ontubura baingi bataulwa nebwo bo bare mpidukiro ye kunikireni dirikari kiraketire kiuraite antoyana ya 40 na banana chukuru ene ombere kwithira nende kiriuka kwa na nituchemanitie na bamwe bari topa kuma Meru baraba ombere kwithira bakiona atwanya to kuthomera chukuru kagita kara twejire Garissa University interaction yetu twerigirite kwamba gutea Meru tukethira kuende kagita kara twethere family njega ya Meru antu batwendete muno na kinyarira twakinya ko itwakenera muno kwethira guku nontu nuigagwa bwega muno rero kwethira antu bakwenu guntu kuria witite ndego yako ndairigirite kuyantrima mantu very negative eko yandatrima in fact area is very favorable antu ibendene bana batondete muno kwanja into ya Meru biachara ya mira Garissa na mandogo nionto wandite miribo kadhaa na kithira utikumiendia no saga kithira utio saga no mekamata kana no kwendia kintu kya kurianiria mira
nabu nontu nkienda utariria mpala buraitha irekeya igakinya na mumo yau burayomba kwithira igita ntere mwanya mwanya kenda kumenya ukoni biachara ya mirana mugukana njirendene watanana oni ntuko yaru kire chunche ke bidatu kero no mwanya Mumiru wa Garissa. Kambuni ya Green Life Crop Protection Africa no itite na mbere kuthomithia kariba Nyeri wega bwanda wa chiao kirimera biria bandaga narua ndiunga ije ni kinyite ntere chia Endarasha Othaya Mukurweini Ichamara na Kinyakaratina. Kampuni ya kuthondeka ndawa jioremi ya Green Life Crop Protection Africa Limited kugwatanira na Wero TV na Wero FM nibekite campaign tuku ya Kaire kaunti ya Nyeri. Ugakora kahoi-ini gaku kena muthigiriri muingi, kampuni ya Green Life ni yakureheire ndawa iletwo Billionaire. Billionaire ni ndawa iria ininaga tutambi turia tuingiraga kahoi-ini gaku, na ugakora katambi karia gathukagia kahua mostly getagwo scales. Scales ne tutambi tukaga tugakorwo tuhana kirurenda ke white color, na riria kaingira mugunda waku ukoraga ni gathukangagia kahua gaku na gikiro kinene. Nikio kampuni ya Green Life Africa irakurehera ndawa iletwo Billionaire. Billionaire ni ndawa iria iranina tutambi thiini wa kahoi-ini gaku. Nawe murimi wa gitunguru, murimi wa nyanya, ndugathinike ni undu wa thrips. Thrips turakwira Billionaire nego sorted. Tuika sorted na Billionaire. Ataalamu kuma kampuni ya Green Life ni bathiete na mbere kuthomithia arimi na kubantaira kiri mathina maria bagukurukira miundene na ntuku ya narua ni bakinyete ntere Endarasha Othaya Mukurweini Ichamara na Karatina. Ithuĩ tũhana ta Green Life Crop Protection Africa gwĩciria nĩ tũkĩte na ndawa mĩthemba ngũrani, mĩthemba oteno ũrona icoretwo ngari-inĩ. Ndawa ya mbere ingĩenda kũmwĩra kana kũmũtarĩria ni ndawa twĩtaga Trinity Gold. Trinity Gold ni ndawa ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene mũno nĩ kampuni ya Green Life. Trinity Gold tuga ni ndawa ya mbaa kana ndawa ya kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa yothe yũkanagia na heho kũu ũguo mĩmera-inĩ yaku. So Trinity Gold ni ndawa ithondeketwo na ndawa ithatũ thĩinĩ wayo. Ni ndawa ĩna copper, ni ndawa ĩna semoxanil, na ni ndawa ina mancozeb. Koguo ni ndawa iroka guguteithia muno gukorwo ukirua na mbaa mugunda-ini waku. Arimi ni betete na mbere kwamukira Green Life nontu imera biao ni bikumarira na kwirua mirimo na igunyo. Ntumeri kiri arimi ba Nyeri na ntere jionthe jia Kenya ni ati ndawa ino jia Green Life Crop Protection ni iguoneka gwaku endukene jia Agrovet. Kuma kaunti ya Nyeri bakagwatanira na ikariba kaunti ya Kiambu. Tuko ya Kere Road Show tumeta kwenda tukiwatania na Green Life Crop Protection Africa Limited ene Nyeri County na tumeta kwenda tuwe Kinyantere Othaya Mukurweini Ichamara Karatina. Royone akedere ntukwe muthia bato kwenda ture Nyeri County. Tafadhali oga kwenda wore muremi wakao wa nyanya itongoro kana bionde biro kurema kana okenda kwambiririo remi bwaku shumerie arokona karavani yetu ikilukira umbe kwenda ke watamataro kumakere atalambarato watanirete na boku kumakere Green Life Crop Protection Africa Limited. Caleb Mutembei, Wero TV. Mbithi kuma Mount Kenya East ni boritie ngwataniro ya gema guchokera ta uria kwari kabere bariuga kugwatanira kwa Giku Ameru Ikamba na Mwembu ni gutumaga gukoneka machiara ja mega gisiasa. Rita Mwaniki gatumenyithie nkuruki. Ayuthi akuma mwena wa irathiro ria kirima ni marauria andu onthe kugwatana na gukorwo na thayu na urumwe matongoretwe ni munini wa muthamaki wa bururi niwe Kithure Kindiki. Ayuthi aya wa uguo ni monanitie ria mbere vendera ya kirima na iria yo igakorwo ari kionereria kia urumwe mwena uyu. Umuthi twauka ku launch vendera ya gema nundu ni turana kwina divisions within Gema. Turenda vendera ino ya Gema ikure niyo iratuva unity. Turameroria tu andu wa Mount Kenya tukauga that is our call to unity. Nundu for the longest time
andu agema ni marugamite vamwe guku makiuga atongoria aria bata makiria kavinda gaka ni aria marareta mirandi ya uthii wa na mbere nwatite siasa cia uthu na kugaukania andu na kuria maumite siasa cia andu kwivura kithuri siasa cia gukorwa andu ni maramena andu aria engi siasa ya gutuika atongoria aria twi nao ni maravuthio makiragwo matise kwaria anga mararia na kavwe oraria na vinyo twikirite na andu gutiondo twikirite so turauga mutongoria turatia ni mutongoria ucio uraria kavora agitwiraga agituletagira maendeleo turona tindo cia kwirirwa kwa turauga Kithure Kindiki aheshimiwe na apewe heshima yake yeye ni kiongozi wetu na tunamheshimu. In times like this, when our young people need opportunities, when our young people need skills, when our economy needs to be stable, when our country needs to develop, it is not a time to ask ourselves who is politically right or who is politically wrong. It is the time to ask ourselves where can we get our solutions to the problems we have. Guku marina ivoya ria mwanya kuri Kindiki ugoca ikinyo riu ria kugwatithania andu a kirima ariwe mutongoria uria wa iguru makiria umite mwena uyu. Endereno ni turauria Kithure Kindiki ni etikire akore ayo umwe wa gutunyitithania twetambe umbithi na kunyitithania andu a gema nigetha vendereno tukavota kumisuria kure uo Mount Kenya tore acurirwe ni munyao nigetha ucuragwe mwena uyu wa Eastern kuonania rionthe ria vendera ucuritwe mwena wa Eastern mutongoria wa kirima kana wa gema aumite Eastern twaga mutongoria wingi wa mwena ucio wingi wa Western ni tugacuria mwena ucio wingi mariti miario ino baria makwaragia na andiki a movoro thiini wa tauni ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ayuthi kuma Bore ni baciumiritie kuorota thirikari nene na kinya ya kaunti ni untu bwa gicigo kia Bore gutigwa nyuma kiriwiti na mbere barienda gutungatirwa na mpwe kethira tu bakagarura muringire jwa kura kiri ithurano bia 2027 Gakimutegi katumenyithie cio. Batongoretu mutongoria wa gisiasa no Steve Muriungi Kanyanya atongoria baba banthuke mbithe kuma Bore ibamenerete atongoria barabara iteni thaino bakiuga gutire maendeleo bakuona kumania na Boburu kuma national na arura kuma ki president deputy o ministers ba wote kio kwenderea no timantu ja mega ja gwita na mbere lakini andinya thine kwere anene ntikubara umubonka nontu twina legislators bara twathurire from the MCs to MPs, woman rep, governor kenda beta gututetera na kenda bekira policies iri cibataritie kwithura cirio injaga ira ciumba gututethia batibona ndi betire baratonyana na thirikari baratonyana na Ruto baratonyana na Kindiki baratonyana na CSs bau barori batu wananchi baratwabekire itene barabara ici bwatu airiria bukathithia butirathithia bwatwirire bugekira ruji butirekira ibwatwirire ndamu bugatwithithia guteo burathithia ibwatu promise rami guteo burekira ibwatwirire ana bakathoma utheri tha iji fees ikongereka ana bande school bambirite gwita kuria ngiri 12 kuma January kuma kingirinya ira barareaga sibitari tha iji bwitinda gutwira sha ni kurita ngugi lakini ande sha muntu arita mama sibitari akariu 3 milioni imwe sha yeje kare ngiri 100 ngiri 900 batu tugatigura kungangana najo atongire beto baguriro bekiro meuko ngugi agu karaba kiuga two term nuntu gwe benefit bakona kumania na atongeria bara nene baritene tari ndikiri vitisho twa barabara gitimene kweja kirua eti maendeleo anga twa kethera tutekira na jaikoti mau na ike nuntu inora miche ikerue abatu tuthurene itwarite raintia kuringa kura twaye iriwa tware wo impara no te maendeleo tukuona kabisa tagishigo mbunge kia Bore Buruntora ni baruga gutekio bonete kuma kiri thirikari nene amona thirikari ya kaunti ukona njireji urekari kuma Murinya othe we kwejaja uka connect na barabara eu ukaumira kirua tekiniko nare imaiga tupu kaunti na national bionde biagwatanire bira bionde biotheri kabenyara tware akawira kurukia thaa ici ungi turareterwa juju etinda inite nto je tutamu aje nywa muri mbia kunira tutamu atiuga na ndicho araugaga murukomen ina bairiria bera security nijite kwija kutethia na arora nto bakura kwa ngombe ikiawa arafu kanyuo kau akethira second mwaka uga ende okeria ni biara biere buge tutamu anta weto bakiura kwa bekuja impara batena roji kaba kura kwa narora imbading tichia ngombe ende no tora tutamu biara biuntu ithinke ko gathogania bio kana tumenye bwa bio twitwi nkuruki baruga kiraba karuthi gutigira bakuthukie kura kaingo mwaka 2027 wa kinya bamenya bura bakathura tongoria bara bakabatethia batu twina kura cio tonyithia atongeria itene
na tukaringira atongeria kura bara tukwenda tutiringira atongeria kuringana na kira tukare mbeca rete ni tukarea indi tutiburingira kura twabuthambia una kinyomora kira kanju kenda bwana kabisa tugacoka huku kuma ngavana mwanka MP na kinya president uwo weke thote ngugiba kulita na kinya senator na woman rep na inya MCA ziba itubangite otiumiria tutaratongeria baria bagatutethia baria bagatuthithiria barabara cietu kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripota ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Onde thigongo ithengerete ni tugwatanirite na akari kuma ntere cia mawani kenda kuojania uge bwao aria kwithirite bakiaridia wirigiro bwao kumania na kagita gaka mono bakirira ni untu bwa kwaga mbeca bakiuga kinya thigongo izi itithirwa iri na muchemo kinyani ni onde akari bethirite bakirombwa kwithirwa bakimenyera barabarene. ni igitenere mambura ya thigongo ya Christmas kuringana na kalenda ya Kristo nthiguru ni onthe na riri igitare baba ingi ukungwira maturene na mishine ni twanite na akari mushine maua kuigwa uge bwao simu yo Christmas yo shoni mwaka yo kibiashara egaraga thigongo eterere kumaruta kwa rais. That is your opinion ya kwando na thigongo eterere kumaruta kwa rais. Nonturira bari ko batupromisi na kira to rigara sana kibiashara chetu ikire mageto ikire eneo rimbuita wa mira na mwangadha imira ite na bia na mira ni aire thoko na aire mbesa so ibo ntoko na wathi onkara thoko no kadha ndo bagari ndi bandene bagari nguchio bange bagari na bagari die nguko chiao bange bagari na bagari dinto bagana bioro no nto Christmas kia season yeku maruta kwa rais thiongo na thiria Kenya kubazakira Christmas kikea na ndereba bonze baimenyere njire nto kwina anjali mbingi muno na turombe Murungu sana onto Christmas ke kwethera kwina ntato mbingi muno te Christmas ke mandereba yonde nkoromba bwete thiengare na uangalifu bukabwethia anjali bukona anjali ni rambirerie na itatura guo nonto babarabaria masinga umbo nabo ya weka meteo yonjerene. Kwa hivyo wandereba wao waangalifu na muombe Mungu, hakuna mtu atakufa juu wawindaji haramu ni wengi, wakijidai ni matajiri na ni wezi. Nimemaliza. Christmas njema, happy new year. Banku ndra Christmas yake ni aritwa na asiari bamenyere aritwa thai bemesie na tubonde babibi Kenyani kubatakia kila laheri wana bodaboda wote wafanye kazi yao safi, wabebane vizuri. Hii ni wakati watu tuko na watu wengi wanatembea, wanatoka Nairobi, Mombasa, mbali kule, wakuje tukule na wao Christmas mzuri na pia tuwape heshima yao ya kufika nyumbani. Thigongo ya Christmas nayo ikungwiragwo rimwe omwanka kurikana guciara kwa mwonokia Jesu Kristo kuringana witikio bwa akristo antu ni bakurombo bakiwirwa na kuwiranirwa na bangi bakorirwa ni baria batinabio kujuria wirane bwa wendo kuringana rutato rwa Murungu. Christmas yebatio tereka watu na kuwirwa nonto kuwirwa kwatu ni ati Kristo neka aciari ndene bautwe tia ni ora to wani kana gaciari are ne rutatu wa Murungu rukumeta ndene ebatwe nonto muntu wa ombero okaraya ombero wa mutolo korongi ombi omwe wa ombi na rutatu wa Murungu nigwe rutatu wa Murungu to bati ko wererwo te wana itokuwa twena Christmas kanu tialo kwa Jesu otweka katoka leva nkoroki katoka thithia maji nkoroki. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Ni kuma kirirugono runi otukuona kanya kange ga kunogoka indi tugicokera tukabonia uria gutindite kirimantu jegie michetho ugeta kuraja. Azam TV now has new lower prices starting 1st December 2025. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or the decoder plus satellite dish for just 2,500 Kenyan shillings. Enjoy crystal clear HD entertainment with over 200 channels of movies, sports, news, kids, and more.
Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera undagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkoro kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelor's, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $2999, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $450 per month. Taki premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse?
Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu usichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Waumbirie wajue premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha Premium Kavagara, kwa raha ya familia. Innovation and creativity is now at your doorstep. DMBTI introduces cutting-edge graphic design and animation training to propel your career in the broadcast and digital space. Short courses also available. DMBTI Meru, located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Turn your passion into a profession. Njonaro igorera machine cha kinande cha kugitanga iria kuma Coffee Dhima Machinery Limited. Tuena discount enene wana wagura machine mweri jojo. Turina machine ja shaft cutters cha mithemba yonthe, silage choppers, combined rice mill, crushers, coffee processing machine ja ecopulpers, shade net na tray wires. Turina fodder baling machines, grade 1 portion mills na roller mills, legume threshers, woodworking machines, sugarcane juicers, walking tractors, water pumps na electric motors na magurija wholesale na retail. Nkruki turina machine inge nyingiro batere kuthowe nacio urimine na kinyore thine bwaku. Turiongere na branch ine cia Thika, Murang'a, Kisii, Embu, Meru, Kobo, Chuka, Eldoret, Nakuru, Kapsabet na Baringo. Kenda kumenya nteto nkuruki turingire thimu ukurukira 0722 506 705 kana 0735 844 025 kana 0738 208 158 kana 0734 092 211. Dhima Coffee Machinery Limited, rafiki hodari wa mkulima. Welcome to FGCK Shalom Academy, where every child's future begins with excellence. We offer ECDE, primary and junior school education built on strong Christian values, quality teaching, and a warm, family-friendly environment. Choose Shalom Academy and enjoy a strong Christian foundation, qualified caring teachers, CBE done right with personalized learning, affordable fees, and excellent academic results. Find us opposite Meru Main Stage exit below CMC Motors. Admissions are ongoing. Call us on 0728 311 390 or 0715 459 973. FGCK Shalom Academy, building faith and shaping future leaders. Guys, mwazeni wait. Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kenda kwebana na manto ja mathuku sisi wakigina Monica Kathono na Wendi Bwangabana Mutuma nibagwatanirite na MC wa Thangatha Elijah Kimathi kubangira mbeu mbithi Nteriji Matinda na mitetho kenda batumira kanya kao na njira ire yagirite. Matinda jaja jabangiri kuthithikira ankamia tauria John Thega agutuminyithia. Tanjira imwe ya kuona mbeu mbithi barabara meje kagitania kiriro tharura ya batikomba ko bakithunganira na mantu matari mega. Ine minista mantu mambeza kaunti Meru no Monica Kathono kurukira thirikari kaunti ya Meru runguranga na mutuma to ithingia ibaumbite ko bakiruthuranira mantu mega na michetho ya mibira Ntereti ankamia gondi ya Thangatha gicomunga tiganais na Kathono kera kagitani wa kombite kwigwa akiromba mbeu mbithi gutigira batikwebungana na mantu matari mega marabomba ko bankiangarata na turo bwao Koko miambero niyo yotongeria muno na ade pregnancy na muno tigania centrum tomenyerere ni ale beto tebu na badali ba mami baba le
kumejua leta no toba meshedo lakini ukareka mware okuwa tanga ndemo ya kinyogoro dai uri na mware okuwa ri ndaka cheto to menyerere ni ari beto tebu kenda bomba kudoma okale anta domere na mno kagitene kato no tongeria ubo yangu renga bano eto no okiri kuna kirundu ya okiri kwa ndene mero county no to no okiri nara bakera kagitani wakumbe ombithi baba na bara na chethi bombite kwa bagitari athina mwanya ira bombite kwa baekurukira okagita bakiromba thirikari kuona ni kubaririkana kenda batigakurukira thina ta inuka iri na ile environment ya to trainer wana chairman wa KF na officials environment we the right asabro anje nyaka ile pamoja tola to ina disaster first time tuona kimboni mwe leo ke to kali nayo para ekrakasi tena uniform tena irato na lenge na leo ndemwe kwete kopia kato tote komenyekana lakini pati wetu bodi kopia toitene na lisi to share na ya ile tumia koro lakini to bogaje mno buka otuka ya mobile na uniform lisi to inga miaka leo na ndugia to hotel wako ni miaka zote inga inga zote na watero tukare pressure ngori mwingi mondo otaka pressure no nyaka iko no kaiko lakini kwa otuka ya mobile na dilisi kukaia kageni ne kupunguza yetu azibira to na cho ina mama na arunja rutero wa KMC wa Gondi no yathangatha no erija Kimathi na ramichetho no ruthikirite na umbite kwiwa kiroro kia kiuga gatigira manto makuthi na mbere na kuthiurukirwa kenda batigakurukire thina ta ino na gakinya kiromba ciari gutigira kagita gaka thigonko batikurekera gintu ibethe ngitoni no ntwana bagacoka cukuru Januari so kama ndo mapromise kima nileza kuhuria ndani ya 3 million na kuomba kula obuka mchege wa ngai tuna 3 million ndio ana wale tubaitela biblia kwa karibu na tuna na asia lidetu ndio ngai Christmas bwana ndio atunde ana mama ya shule Januari tafadhali ukiona na viungu na nyenye Januari ileo iwatereka na Disemba hata kiripotera ntho cia weru kuma tere cia Nkame gicigo bunge tigana East mbitagwa John Nthiga. Timu ya Faith Stars FC kuma gicigo bunge kia Mbeere North ni bobo kirite gikombe kia Governors Cup county ya Embu bombanite nyuma ya kuura Marvelous FC kuma Manyata nguri imwe gwa Kibugu. Rita Mwaniki na riboti iji. Taranda cia ayuthi akuma kaunti ya Embu no irathi na mbere ikurite ino ni kuringana na Minister wa Public Service niwe Geoffrey Ruku vuve ya mithako ya muvira wa maguru iria iravaliritwe ni governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire. Leo tuko hapa tukishuhudia vile vijana wetu Embu County wamekuwa na talanta tofauti. Tuliona rugby, tuliona mbio, tumeona mpira, football na tumeona game zile zingine mingi. Kama vile umesema, nikiongea na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya leo jioni, nitamwambia kwamba tunataka track ya kukimbia ambao kwa sasa haiko sasa. Guku nake Mbarire akivoyaga ambunge wa ndingurani cia kaunti ya Embu kuvitukia kigina makiria kia mithako niguo kugwatirira ayuthi makiria. Our honorable members, next financial year, next year December, we want to make this event bigger and better. Kwa hivyo tukikuja kwenu with more requests, tafadhali usukume ndio tuweze kuwa with a bigger event that will run for a longer time and that will bring more teams to this field. Ikundi ngurani ni itugitwe vuve ya mithako ino niguo kumekira vinya makiria kuthi na mbere na gukuria taranda ciao. Leo tutapatiana cash awards katika the top teams. I will name them as we move along as Waziri gives the awards, but also we are going to give uniforms to all the teams that participated, right from the ward level up to the county level. Hakuna team atitakuwa na uniform na mpira.
Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto chietu cheru themwe tugwatanire thaa 3:30 kiri nteto ingi itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Rieto ni Maureen Kinya, mwonanire to mathithio ni Maureen Kirimi. Eje ni Weru TV.